Wala po, ginaw. Kinsa guning samo kayo. Di panawag. Ritual ta. Hello. Hello. Hello mano. Oh, Katuning imong suki sa una. ay ikaw ready. Oh, taod-taod naman to. Sa may ato. Ano? Ato ko'y pabarang. Ano po kay pabarang? Ako'y kontra. Kinsa na mo ko imong kontra? Pila man na imong barang ron. Ate binag-oro. Binag-o po di ay. So, pila man po. 4,000. Anong kamahal? Ipa-bluetooth ra na to. Ipa-bluetooth. Ipa-bluetooth? No. Muna na yung uso Ay. ron. Mas dali. I-share it. I-share it na. Ako'y pa-share it. Muna na yung uso ron. Electronic barang. Ang imo din karaan. Ay na ay 3,500. 3,500. 3,500. Kamahal po. Wala na na. Kailangan kag mas dali. Pila po. Na ako'y 5,000. 5,000. Oo muna dyan ang presyo ron. Yan naman. 5,000 kay Barbie akong gamiton. Barbie. 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 Na. Panilain na na. Amatay inuta po ni mo. Ug ganahan jud kang madali na ug mas barato na pinakauso ron. Unsa man na? Tungod aning usuhan ni nawad anak ko kita. Ay. Kana gong riding in tandem. Nay 1,500 ra ana. Ipapusil na lang na ay. Tuod no? Manay uso ron. Sige. Mas barato. Sige Manong. Salamat. Sige. Anto na lang ko sa riding in tandem. Ay nagtawag balik ha. Mas barato pa.